Hello everyone, ngasi video si topic ase akoi height increase tawai damakta karama workout tawani aduga mayam video se last ping view aduga aina last bonus exercise am thamjabani adu exercise se akoi hana se torpa exercise ni adu damakta mayam video se last ping view aduga ai channel se subscribe amasung share tawa kobi ganu am exercise maming hang on the bar adu de khoi se chin up tawai agani pull up tawai agani adu chin up amasung pull up sina khoi gi arm si akoi body weight se Thangat pangamba taragadi adu support over ngamba taragadi akoi yam easily chin up amasung pull up tawa ngamani adubu ahamba tawa mi gidi yam luni adudi dugi damakta koi bar da hang tawa du jalaga koi angamba second natraga minute ama mu akoi ahamba nimita perform tawani aduduna koi gi spinal amasung akoi abdominal muscle adu whole body da su stress over exercise dina akoi gi height increase oibata yam mathau taba exercise ni Second exercise meaning cobra exercise kawe aduri si stretching gumbani adu mayam si tawa matam da yamna carefully tawiu aduri yam yang na tawi ganu ahama video siga aina tawiba from say example na in tamjai se mayam yang view adu si se tawa matam da khoi ki spinal ta natana khoi buttock hips amasung abdominal si stress tawa sina akoi height increase oi bada yan mateng pamba exercise ni mayam asi ki video se fajana yang view adu de si se mayam to buda noaina bai na se example oina side to play to video se fajana yang view adu ka asi se to video si ga mayam copy to raga mayam asi exercise se minimum 1 minute mo si se exercise se continue to view third exercise meaning body bend exercise kawe adu si exercise se ko to matam da ko aksang se straight tham view adu ga mayam side to video aina animation video tham isi su mayam yang view adu ga carefully to view adu di akoi ahamba mai ki limitation time do mayam ahamba tap tam tor increase to view adu mi punamak akoi bend do matam da khongdon jo bangam de adu bu tap tam tor ga surely akoi si bend exercise to bangam gani mayam si se 1 minute na troga mayam ngamba reps to attempt to na bo na view adu side to lay animation video se mayam carefully yang view fourth ki exercise se yam easy amasu yam nungai ga da exercise ni adu di jump hoya koi se rope jump to ya gani matraga koi open space ta koi aksang sida jump to ya gani adu jump to we kana ba se koi bone strength oi ba muscle strength oi ba asi sina koi aksang ge height increase oi ba yang kani adu mayam si jump se koi minimum space masam to jump to ya gani rope to ba taraga su yang hena kani adu ga basketball ama masana ba taraga su hena kana ba exercise ni adu mayam jump se 1 minute to view adu si se warm up when su to ya gani adu si se yam na koi aksang da overall aksang de yang kana ba exercise ni aduga ina mamang na haja ki ba bonus exercise adu di ride a bicycle hoi asi se angang oi da su cycle tawre adu mayam si exercise se to matam da akoi ki pedal amasung sit se adjust to view adu yam high amasung low tam view no jam high dam ba taraga se akoi bone se ga problem la kani adu da makta mayam akoi height ki matung in adjust to view aduga si exercise to matam da akoi aksang stress to raga cycle thau bani na akoi aksang se ga height increase to yam kana ba exercise makana bani adu mayam asi su no moda 10 natraga 20 minute mo nongma da koi sige cycle thoba ya gani ado mayam ngasi matanga solution jarage mayam na channel subscribe to view ado subscribe to bolo raga notification bell to press to awi ganu thank you please do share my channel